Dobroveče. Gledate emisiju Da, možda ne. Večeras u studiju ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, direktor javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode Goran Puzović, predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović, gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić. Vaš domaćin je Olivera Kovačević. Dobroveče. Hvala na pažnji. Proleće je i poplave ponovo u Srbiji. Večeras o toj večnoj borbi sa prirodnim nepogodama, pa da krenemo. Na teritoriji cele Srbije uvedena vanredna odbrana od poplava. Kako funkcioniše sistem odbrane od poplava u Srbiji? Dakle, obilne kiše koje su ovih dana padale u Srbiji izazvale su poplave u više gradova, u Kraljevu, Trsteniku, Kniću, Lučanima, Dragačevu, Krupnju, ali i u nekim manjim mestima u Srbiji. Pod vodom je prema dosadašnjim izveštajima više od 800 kuća, oštećeno i prekinuto 160 puteva, urušen 51 most i poplavljeno više od 3000 hektara njiva. Šta je država preduzela posle katastrofalnih poplava 2014. godine i da li su se one mogle izbeći? Kolika je procenjena šteta, kada ćemo imati više informacija o tome? To su sve teme za večerašnji razgovor i kao uvod u razgovor sledi izveštaj koleginice Bojane Marković. Vanredno je od sinoći u Krupnju i 10 okolnih sela. Zbog jakog nevremena koje je pogodilo Krupanj, izlile su se reke Bogoštica, Likodra i Brštica. Poplavljeno je 50 kuća i osnovna škola u centru mesta. 15 rođaka na vreme je evakuisano. Sve se odigralo za 45 minuta. Bujica je krenula, nosila sve pred sobom. Poplavila njive, pute odnela, vidite ovdje. Strašno. Odnela nam je deo ograde, jedno 50 metara i znači deo puta ispred kuće. Pretila nam je u dvorište, borili smo se znači da izvučemo neki deo naših ovih stvari koji smo da sklonimo. U Lučanima, Guči i okolnim selima šteta je velika, a mnogi dalje ne mogu da se vrate u svoje poplavljene kuće. U Kniću se voda povlači. Još ne rade škole i vrtići, a meštani se vodom snadbevaju iz cisterni. Čiste se atarski putevi, ali 10 domaćinstava u selu Čestin i dalje odsečeno. Ostali smo bez puta, bez vode, ne može se iđemo kolima do Gruše. I u Kraljevu je situacija bolja, mada ima još domaćinstava pod vodom. Sve je mulj. I tako. Kolika šteta? Pa sve dole. Šta znam ja šteta, koliko sve dole, što smo imali, sve propalo. Sva drva su odneta. U kući je haos. Sve ispreturano, isprevrtano. Poplavljena kraljevačka preduzeća ne rade, a izvoznici su odložili dogovorene isporuke inostranim kupcima. Ko se osigurao, nada se odšteti. Od 2014. godine isto smo bili poplavljeni, tada smo imali oko 600.000 evra štetu. Ovo je sad, da ne kažem dupla, ali i više nego dupla šteta. Šteta će se tek zbrajati i u Koceljevi. Rečica Lukinac nam je popravila industrijsku zonu, odnosno prvenstveno dve fabrike, tako da tamo imamo isto problema, međutim i to se sanira. Direktor Kancelarije za javno ulaganja Marko Blagojević kaže da je najviše problema nastalo jer su lokalne samouprave zakazale u preventivi. Najveća šteta je zapravo nastala od bujica, od bujičnih potoka, od vodotokova drugog reda, od odvodnih kanala. Nastala je od kišne kanalizacije koja nije projektovana da prihvati ovoliku vodu. Kogod je pretrpeo štetu na svom stambenom objektu, treba tu štetu da prijavi lokalnoj samoupravi. I građani će u relativno kratkom roku dobiti pomoć koja im po zakonu pripada za svaki stambeni objekat koji je pretrpeo štetu od plavljenja. Koliko smo nemarni prema životnoj sredini i odlaganju smeća, najjasnije se vidi kada vode narastu i bujice nose sve pred sobom. Tada reke iz priobalja i pritoka pokupe smeće koje neodgovorni meštani bacaju tamo gde mu nije mesto. Da je to prebukirano đubretom, smećem raznim i to zatvara protok vode. Baca čitavo selo, a bilo kome da napomeneš, postaješ mu životni neprijatelj. Što je najgore, ovdje postoje kontejneri i možda 80% tog đubreta može da završi u tom kontejneru, ali
nažalost, to tako ne završava. Samo je u pitanju možda što čovjek misli da mu je tako lakše i da će drugome biti šteta, a njemu neće. Nažalost, svi mi zbog toga patimo. Evo našeg studija i naša večerašnja tema jednim delom priča o državi, o tome šta je posao države, a drugi deo priče je priča o nama građanima, o tome na koji način se odnosimo prema onom što nam je zajedničko. Gospodine Puzoviću, vi kada ste u emisiji, to znači da su poplave u Srbiji. Od 2012. godine, otkad ste na čelu, kažu, vi ste verovatno čovjek u regionu koji ima najviše iskustva, i 14. i 16. i 19. U redu iskustvo, a šta su rezultati? Kako nam se ovo ponovo desilo? Pa kao što je rekao malo prije jedan gledalac juče što se desilo u Krupnju, 45 minuta, 80 litara kiše. Dakle, od toga nema odbrane. To je to što je došlo. Ali, ja sam 25 godina u vodoprivredi. Dakle, ovdje sam i porastao. Nema reke i rečice u Srbiji koju ne poznajem. Priroda je takva kakva je. Srbija se nalazi na takvom mjestu. Brdsko-planinska zemlja sa svoje 2/3 bujični tokovi koji prave najviše problema. Evo i ovo maju su pokazali da je priroda teška i da naša borba sa njom... To važi i za Švajcarsku? Važi. Važi. Važi i za Nemačku, važi i za Austriju. Imali smo proboje prošle godine nasipa i u Nemačkoj i u Austriji. Dobro. Sjećate se pre godinu i po dana kad je Luvr bio ugrožen. Sena je došla do Luvra. Dakle, priroda je neumoljiva. Zadnjih 50 godina gradimo objekte gdje im nije mesto, ne poštujemo prirodu. Kuće su u dolinama reka i rečica, potoci se zarobljavaju, priroda dolazi po svoje. Naša obaveza je time sve veća i veća i borba će biti sve teža i teža. S druge strane, svedoci smo klimatskih promjena koje su sve ubrzanije. Imaćemo sve veće pikove, da ćemo imati padavine kao što smo imali u ovom mjesecu, a imaćemo i suše koje će trajati 3-4 mjeseca. Dakle, ti pikovi će biti sve veći i naša borba će biti sve teža. Kako je stanje danas na terenu? Po prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas smo imali neki 20 do 30 mm kiše. Imali smo nekoliko pljuskova koji su zahvatili Kuršumliju dole prema tom delu Srbije. Imamo sad jedan nalet koji je prošao preko Gornjeg Milanovca. Trenutno je negde su padavine oko Užica i Ivanjice. Ali danas je situacija mnogo mirnija nego juče i očekujemo da ovaj ciklon sutra napusti naše područje, da dođe do smirivanja i da jednostavno sve ove posljedice koje imamo da od sutra krenemo da otklanjamo i da ljude vratimo tako i u svoj kući. Ali vidite, poslije tih velikih poplava 2014. godine velika sredstva je država odvojila i Evropska unija je dala negde navode oko 170 miliona evra za sanaciju i prevenciju od poplava. Kancelarija na čijem čelu je Marko Blagojević treba da podnese izveštaj, onaj koji javno stalno pita gde je taj izveštaj, da vidimo gde su sve te pare potrošene. Šta se uradilo od 2014. godine do danas da se ovakve situacije što manje dešavaju? Pa ja pretpostavljam da je pitanje za mene. Da. Pa gledajte, 500 vodoprivrednih objekata je ili izgrađeno ili rekonstruisano za zadnjih 5 godina. A šta su to objekti ti? Pod vodoprivrednim objektima podrazumevam da ukrotimo reke, da izgradimo nasipe i to nasipe na višim tačkama nego što je to bilo predviđeno 2014. godine, da ih zaštitimo od 100-godišnjih voda. Ali ja moram kažem danas jednu stvar. Ove vode koje su se desile u zadnje 3-4 dana, to nisu vode koje su uglavnom išle iz ovih velikih reka, vodotokova, velikih reka vodotokova prvog reda. To su uglavnom bujične vode koje su došle, uslovno da kažemo, ili s leđa ili su došli niz planine. To kad kažete sleđa, volimo da čujemo to kad kažete sleđa, to zanima šta je to sleđa. Znate kako, obično su naselja ovako frontom, pogledamo i idete ka reci. Tamo ko dolazi iz takvog nekog mjesta. Ja dolazim iz Mitrovice, mi svoj gledamo u Savu. Uvek vam sleđa, ukoliko je planinski kraj, to se nalazi iza vas i uglavnom ta voda se sjuri niz šumske puteve, niz potoke koji su, pa možda kakvi, ovo je široko ovaj vaš to, koji se pretvaraju u vaš daje kad se slije 80 litara po kvadratnom metru za 45. Ali postoji za to lek. Postoji valjda je za to neki kanali odvodni, nešto. Ja ću prikazati jednu situaciju koja je prošle godine, 27. jun. Molim kameru, da. Molim vas, ako možete pokažete. Ovo je reka Busur. Nalazi se na prostoru Petrovca na Mlavi, 27. jun prošle godine. Imali smo isto takvu situaciju da je reka podivljala. Evo ovako se rade
te retenzije i ti uspori na bujičnim tokovima. O čemu se radi? Napravite 10-15 kaskada okolo, gde usporavate tu vodu i na kraju je slivate u jednu veliku akumulaciju. Na taj način polako je ispuštate u tok. To bi nama bilo neophodno na jedno 50-60 mesta. Mi smo za zadnjih 5 godina radili ove velike reke gde smo imali najviše problema. Došlo je vreme da se pozabavimo mnogo više i ovim bujičnim tokovima. A hoćete da kažete da te velike reke su obezbeđene ili kako? One su sad potpuno obezbeđene i mi nemamo nikakvih velikih problema. A na kojoj reci najviše je bilo problema? Sad? Ne, to što ste radili kad kažete. Šta je to? Sava, pa gledajte, to je na primjer bilo na Savi, imamo Drenovac, imamo Banov Brod. Drenovac se nalazi nizvodno od Sremske Mitrovice, Banov Brod uzvodno od Sremske Mitrovice. Imate u Svilajncu se radilo. Radilo se na Kolubari u Valjevu. Radilo se u Novom Pazaru na reci Raškoj. Imam ja tu jednu sliku kako je to završeno sad što se tiče reke Raške i Novog Pazara, ako možete da pogledate. Ovo je sad naravno reka Raška pre poplava. Reka Raška nije izašla iz korita sad. To je ono što je neki dan, ovi snimci što su bili. Ajde pustite molim vas taj snimak kad već pričamo o tome. Ovo je korito Bager i reka Raška u Novom Pazaru. Samo što kod reke Raške u Novom Pazaru imamo jedan drugi vrst problema. Šta je ovo? Videli ste ovo? Ovo je čovek koji je pokušavao da spreči da se sruši most. Ja ne znam ni ime ni prezime ovom čoveku, ali svako ko je učestvovao kao neko ko upravlja poplavama na rekama, svako od ovih ljudi ovde, zna da tu imate svega nekoliko trenutaka da odreagujete. Ukoliko nema kamiona ili nešto slično, on nema nekog velikog izbora, nego da otpuši, da ne bi ta voda srušila most. To je reka Raška. Gde je? To je reka Raška. Ovo se nalazi sad negde, čini mi se, uzvodno od ovoga. Uzvodno od ove tačke. I sad ovaj bager, videli ste da i po društvenim mrežama da su i stranci komentarisali, eto Srbi, kakvi su divlji, đubre s jedne tačke prebacuju na drugu. Da li je postojala mogućnost da ovaj bager izbaci ovo đubre na most pa da se očisti i tako dalje? Kad imate vremena, onda možete sve da uradite. Pošto se ovde radi o minutama. Nekad i na desetini sekunde, nemate izbora. Samo naiđe trupac, udari u most. Ako brzo ga ne prebacite bilo gde, ne odreagujete, možete da ćete rušenja moste i da se sve zakrči dole. Ne može se na ovaj tako komentarisati iz stambene zgrade, iz bloka, s terazija, ne znam nije odakle. Ljudi, uđite u vodu pa vidite kako je to. Ne, nego tu je više pitanje kako je to đubre tu stiglo i ko je to đubre bacio. Nije ovaj na bageru što ga prebacio. U reci Raško i na Ibru, to svi dobro znaju s kakvim mukama se tamo sreću. Hvata se smeće gde god možete i gde uspete, ali prosto svest teško možete promeniti. Razgovarao sam neki dan, baš taj dan u Novom Pazaru, ministar Ljajić se zatekao u Pazaru i kaže mi tamo su to radili na tim pritokama koji dolaze u reku Rašku. Kaže, ne možeš da veruješ koliko smeće. Koliko smeće i kakav problem imaju u gornjem toku Raške kad se ona sliva prema Novom Pazaru, jer ne mogu da reše... Koliko ima naselja na toj reci gore? Odakle to smeće onda stiže? Pa od svuda. Evo, na primjer u Požegi, ja se sećam 2014. godine, onaj poplava kad su bili. Znate koliko školjke automobila iz rečnog korita izvađeno? Dajte gazivode da vidimo. Neki dan sam video. Sad zamislite, jedan kanal zove se Stari Čikas u Sremskoj Mitrovici. Sticajem okolnosti odande. Evo vidite ovo. Ovo je jezero Gazivode, je li tako? Eto, to je sve. Jezero Gazivode na severu Kosova i Metohije. To je pregrađeno, brana je na Ibru. Tako je. Apsolutno. I sad, znači, Ibar je doneo u Gazivode ovo. Pogledajte, molim vas. Mislim, ovo je sad priča, ne samo o državi, ovo je priča o nama. Evo, pogledajte, molim vas, kako izgleda to jezero Gazivode, odakle se snabdevaju stanovnici. Ovo sam htio da kažem. Neki dan melioracioni kanal, mislim da je bilo nedelja ili ponedeljak. Gledajte, padne kiše u Sremskoj Mitrovici za 4 sata 79 litara po kvadratnom metru. Za ceo jun prosečno padne 60-70 litara. A za 4 sata padne ovo. I šta nađemo u nekim kanalima? Kako se ono zove na auto, ono napred, ona plastika, onaj branik. Nađeš ga u kanalu, izvadiš ga i otpušiš sve. Ali to je neki komšija koji tu živi na 3 metra ili 50 metara odatle ubacio. Sigurno nije došao neko 50 km i doterao to u taj kanal. Pogotovo je veliki problem sa tim zapušavanjima i tim malim protocima. Jer vi jednostavno sprečavate vodu da otekne, a tu je suština u brzini. Ako brzo uspete da otvorite, kao ovaj što je pokušavao da otvori to na mostu, da voda samo ode dole i da nemate problem. Ako krene da se čepi, nastaje problem, sve ide napolje i više tu nema povratka. Ali vidite, da. Gde je radio bager? Pored nekog mosta. Da. Pitanje je kakav je taj most. I koliko imamo takvih divljih mostova. I kako su postavljeni. Mislite, nisko je postavljen, nisko je napravljen? Kroz Novi Pazar, gde smo završili regulaciju. Evo sad smo ponovo izdali nalog da se poruše svi ti divlji mostovi. Ima preko 20 mostova koje su ponovo vratili ljudi.
Ponovo su ih postavili u korijene. A urađena regulacija? Urađena regulacija. Urađeno skoro 2,5 miliona evra. Koji ljudi su to vratili? To je valjda u nadležnosti čijoj? To je nadležnost lokalne samouprave. To kada Blagović kaže nije država je super, sve nego lokalna samouprava je zatajila. Gledam u vas. Politika nezameranja često dovodi nas u ovakve situacije. Mislim, svako od nas ko je vodio lokalnu samoupravu zna o čemu se radi. I ovo nije izolovan primjer. Ovog imamo, kao što imamo Gazivode. Evo jezero Ćelije. Mi smo danas postavili jednu specijalnu zavisu da pohvatamo sav taj otpad komunalni koji je negde dole stigao. Ceo Kruševac i okolina se snabdeva vodom. Dakle, nije izolovan primjer, imamo ga svuda. Ovaj uzvodni deo, Raške, pošto sam ja dole rođen pa znam taj kraj kompletno, sva naselja su nastala bukvalno na vodnom zemljištu. Sada voda nema prostora da prođe. S druge strane, svi ovi divlji mostovi postaju brane koje, ako otkači 2 mosta i zaglavi ih ispod trećeg, mi dobijemo branu, peštačku. I podižemo nivo vode. Kao da smo imali Dabravu. Tako je. I onda kažete, ti mostovi koji su obnovljeni, popravljeni, napravljeni su isto tako nepropisno kao što je bilo i pre toga. Nema emisije o poplavama da nemamo nekog iz Lučana. Vi ste 3. predsjednik opštine Lučani koji dolazi da priča o poplavama. Ja želim da Lučani više ne govore o ovoj temi, pošto i gospodin Nedimović je izjavio kako je nasip u Lučanima simbol odbrane od poplava. Meštani su sada bezbedni. Meštani su uputili i zahvalnicu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću zbog toga što nisu nastradali, a onda vest glasi ogromna šteta u opštini Lučani. Ajde sada nam objasnite tu situaciju. Što se tiče opštine Lučani, ovdje imamo na fotografiji kod gospodina Nedimovića pravi primjer kako sistemsko ulaganje u odbranu poplava daje rešenje. Ovo s ove strane je industrijska zona Lučani. Industrijska zona Lučani. Koja je bezbedno potpuno. To je bilo neki dan posle. S ove strane ovdje. Tako je, to je ta strana. Znači, u poplavama od 3. juna kompletno naseljeno mesto Lučani i Dljin, koji su najviše stradali u poplavama 2014. i 2016. godine, su ostali potpuno neoštećeni. Nažalost, u trenutku u gornjim delovima naše opštine, u mesnim zajednicama Viča, Donji Dubac, Vučkovica, Gloga, Gornji Dubac, Kotraža, došlo je u Vuča. Znači, u tim gornjim delovima naše opštine došlo je do padavina od 80 do 120 litara vode po kvadratnom metru u periodu 3 sata. Svi ti bujični potoci vodotokovi o kojima je ministar priča su se u određenom trenutku sjurili ka nižim prelivima naše opštine, pre svega ka Guči, a kasnije ka Lučanima. Pravovremenom reakcijom Opštinskog štaba za vanredne situacije koji je prethodno bio upozoren da bude u stanju pripravnosti, izvršili smo evakuaciju u nekoliko naseljenih mesta i jednostavno smo uspjeli da na neki način situaciju držimo pod kontrolom. Da, ali vidite ovdje u vašem izveštaju stoji da se radi o ogromnoj materijalnoj šteti, urušeno 15 mostova i sad se ovdje sve navodi šta je sve potopljeno. I poslovni objekt, i srednja škola u Guči, i osnovna škola u Viči, i hladnjače u Guči, i Kotraži, i 2 hladnjače i tako dalje i tako dalje. Dakle, je li to s početka ove priče kad kažu država je uradila sve na vodotokovima prvoga reda, ono što je bilo u nadležnosti lokalne samouprave, oni nisu odradili svoj posao. Šta vi niste odradili? Moram samo da podsjetim da je država uradila svoj posao što se tiče reke Bjelice i izgradnju nasipa s desne obale reke u naseljenom mjestu Lučani. Pre 10 godina je urađena regulacija u dužini od 3 km kroz naseljeno mjesto Guča. A što se tiče lokalne samouprave, u Viči i Kotraži su urađene regulacije reka Gorušica i Dobrica. Pa kako su onda potopili? Jednostavno od 80 do 120 litara vode po kvadratu, imajući u vidu izmenjene klimatske promjene, ne samo kod nas, nego u čitavom svijetu, verujte u ovom trenutku. Ali ako je takva prognoza da su promenjene hidrometeorološke uslovi, pa kako će ti ljudi tu da žive? Mi smo čitali u novinama porodica kod da je 17 puta i plavili kuću. Pa šta radite u životu kada 17 puta morate da kuću renovirate? Mislim da ljudi toga moraju biti svesni. To je neka vrsta, ajde da kažem, malo moramo edukovati ljude. Gledajte, vi imate, kada pogledate godišnji nivo voda, to su otprilike plus minus 5% ista količina vode koja je na godišnjem nivou. Ali u izrazito kratkim vremenskim intervalima se izlučuje velika količina padavina. Ono što je normalno za 4-5 dana izluči vam se za 2 sata. I to jednostavno ne može da primi ništa. Ovo što se desilo u ova 2 sela, to je klasičan primjer gdje ono što smo znali i što je nauka rekla gdje je plafon, da je ovdje priroda otišla preko plafona. To se desilo u Viči i u Guči. To se desilo na ta 2 mjesta. A je li to onda priča o tome gdje mi gradimo naša naselja ili šta, o čemu je? Evo, Krupanj. Juče Krupanj opet. U Krupnju je toliko uloženo sredstava posle poplava onih velikih. Dobro, ali spasili su Krupanje, a opet su snimci o poplavama u Krupnju.
I opet si otišli prirodna pojava kojih je bilo, imamo ih danas i bit će ih. A zadatak svih nas je da taj rizik svedemo na najmanju moguću meru i da štete budu što manje. Pogledajte ova voda koja je potopila Guču. Da li je potopila Lučane? Nije. Ovo je Krupanj, vidite ovaj snimak. Je li tako? Ovo je škola u Krupnju koju ste obnovili. Ovu obnovljena škola, evo opet je poplavljena. To je od reke koja je došla, da tako kažem... Sleđa, što biste vi rekli. Ne, što biste rekli, udarila u sleđa. Ako ste bili u Krupnju, ste bili u Krupnju nekako? Pa davno. Davno. Onako, lokalna samouprava nalazi se i sve one centar Krupnja i u najnižoj tački, a ovo je došlo otprilike s jedne strane, od gornje strane. Druge dve reke koje dolaze tu, one su potpuno bile bezbedne urađene regulacije i tu nije bilo nikakvih problema. Da je tu još podivljalo, pa to bi bio haos. Ne bismo gledali ove slike, nek smo gledali slike kao prošli put, možda još i gore. Ovako je to minimalizovano koliko je god je moguće za taj kratak vremenski period šta se desilo. Mislim da ne uzimam ja samo emisiju. Kraljevo, šta je u Kraljevu? Situacija se u Kraljevu poboljšava iz sata u sat. Sve ekipe sektora za vanredne situacije, štaba za vanredne situacije grada Kraljeva, svih naših javnih komunalnih preduzeća su na terenu. Imamo i podršku vojske, tako da najkritičnije tačke rešavamo. Dok su poplave 2016. zahvatile možda samo teritoriju 2 mesne zajednice i na ostalima tek sporadično, danas je situacija znatno drugačija. Jer praktično čitava teritorija grada Kraljeva je zahvaćena obilnim padavinama, a vi znate da grad Kraljevo ima najveću teritoriju posle Beograda, čak 1530 kvadratnih kilometara, da od Bzovika na Rudnu, a to je podnožje Golije, do Zakuta i Simnice imate čitavih 130 kilometara. I mi praktično delujemo na svim teritorijama i pokušavamo da uspostavimo normalan život za sve građane Kraljeva. U tome uspevamo. Imali smo nekoliko veoma velikih problema u Sirči, gde su bili i vaši reporteri. Prekinut je most, tako da je gotovo 150 građana ostalo bez komunikacije sa svetom. Međutim, mi smo već te večeri, dakle u ponedeljak uveče, osposobili jedan improvizovani most. Danas smo pripremili obalu i sutra će već biti postavljen pontonski most. I šta, je li i kod vas sleđa došla voda? Pa znate, vi hoćete da pokažete to na malo drugačiji način, čak i šalju. Reći ću vam... Pa ne, evo citiram ministra da Evo nas je naselje Grdica, gdje su bile velike poplave 2016. godine. Nakon toga Srbija vode, država Srbija je uložila značajna finansijska sredstva kako bismo napravili bedem. Napravili smo bedem kako bi odbranili čitavo naselje, Prigradsko naselje Grdicu od poplava, odnosno od bujanja Zapadne Morave. Mi smo to sada uspeli, jer opasnost nije došla od Zapadne Morave. Znači, tu gde je urađeno, tu voda nije prošla, osim u Lučanima. To moram da dodam. Je li tako? Znači, ti bedemi su zaštitili. Ovo kad čujete, mislim da drugačije će biti potpuno pogled na odbranu. Zato što to objavljivali su u Lučanima, bedem na Bjelici, sve je super. I taj bedem probijen i čitali smo da su krivi vlasnici nekih njiva, nekoliko vlasnika njiva koji su... Da ne bi predsjednika opštine jurili. Prvo, bedem nije probijen. Vidite, ova velika voda koja se pojavila gore u Guči, ona je stišla u Lučane. Nasip je odradio svoje. Ljudi su šetali po nasipu. Crpna stanica je radila, dakle, desna obala reke Bjelince, industrijska zona, svi namenska industrija. Milan Blagović i to sve. Sve je, nije jedna kap vode prošla. Selo Đerać, koje se nalazi sa druge strane, na levoj obali. I imamo tamo 40 kuća. 3 porodice nisu dozvolile... Je li tamo ima bedem? Ima izgrađen, ali je ostalo 150 metara bedema da se zaokruži sistem. To nije urađeno u prethodnih godinu i po 2 dana, jer nisu mogli da se reše imovinsko-pravni odnosi i tu je voda prelila preko tog dela da nije sagrađen. Dakle, bedem nije pugao. Vi napravite bedem i ostavite 150 metara zbog toga što 3 čoveka nisu dala. Zabranili da se izvršavaju radovi. Ajde da to izvedemo na čistinu. 3 čoveka... Je li to moguće u situaciji kada vi imate zakonske mehanizme, proglasite nešto od javnog interesa, zakon o eksproprijaciji, to se oduzima i obeštećuje se vlasnik. Promenili smo zakon pre 3-4 mjeseca, to uradimo, međutim na njega se primjenjuje zakon koji je bio u trenutku kada je nastao postupak. Koliko sad čujem, neki su se predomislili kad su vidjeli šta su radili svojim komšijama i sebi, a neki su čak iz Beograda. Zato što su ljudi pisali da 3 porodice i da su oni Beograđani nisu dozvolili, a koliko ljudi je dozvolilo i dalo svoje njive? Pa u konkretno naseljenom mjestu Đerač preko 40 ljudi je potpisalo saglasnost da se uđe u postupak izrade bedema. Tu su uglavnom njive u te bedemu, tako da. Tako. Znači, preko 40 porodica je to potpisalo. Ostalo su te 3 porodice, su 3 vlasnika parcela koji to nisu učinili. Koji ne žive u Lučanima ili žive? Jedan od njih 3 ne živi u Lučanima, a ova 2 ne žive u naseljenom mjestu Đerač. Dobro, i? Nažalost... Šta su oni tražili?
Jednostavno, oni su trebali na početku da potpišu saglasnost, da bi se ušlo u postupak investicije, da bi kasnije lokalna samouprava kroz postupak eksproprijacije otkupila tu zemlju. Jeste vi ovim ostalima otkupili tu zemlju? Svi su potpisali saglasnost i ušli su u postupak otkupa te zemlje. Dakle, država daje novac za to. Tako je. Po tržišnoj ceni koju utvrđuje Poreska uprava. Ne možemo cenu koju oni... A ovi su tražili više para, je li tako? Tako je, upravo. Puta 10. Puta 10, jel? Kao, sad je baš zgodno, država nešto gradi, ajde da uzmemo sada pare za njivu koja je vodoplavna. To je plavno područje. Tako otprilike, jel? Ima tu još jedna stvar. Dobro. Ti 40 kuća su nastale tu pre 10-15 godina. Njihovi ročevi i dede su se rodili gore. Aha, znači nije ono kao zidali smo kuće 50-ih, 60-ih godina, pa eto. Napravljene su dole, došli su ispod puta, ono što kažemo žargonski, ispod pruge, ispod puta, došli su u plavnu zonu. I sada država hoće da ih zaštiti. Pojedinci ne dozvoljavaju. Šta se dešava? To što imamo. Dakle, varošica i desna strana potpuno bezbedna zbog 3 pojedinca ugroženog nasilja od 40 kuća. I to nije moglo nikako da u ove 2 godine da se reši, da se... Oni su odbijali bilo kakav vid saradnje i 23 kuće u delu naselja Đerać i Krstac je poplavljeno, nažalost. Međutim, posle ove katastrofe koja je zadesila Lučane, dvojica od trojice vlasnika sam kontaktirao sa njima i spremni su da potpišu saglasnost. Aha, ovaj treći još uvek se nada i očekuje da će dobiti veće pare za ta 3-4 metra, je li tako? Pričat ćemo i sa njim i nadam se da će jednostavno neki način. Pa dobro, možemo ga i mi intervjuisati pa da vidimo Eto, to je uloga medija u čitavoj priči. Da ga pitamo, mislim, šta je to i ko snosi sada štetu za te ljude koji su poplavljeni. I zato smo predložili izmene i dopune zakona. Dobro. Da se ovo više ne ponavlja. Nisu u pitanju samo vodni objekti. I autoputevi, železnički koridori, cijela infrastruktura koja se gradi ne može da je ugrožena zbog toga. Možeš se razviješ, možeš napred. Recimo, mi sad iznad Dobrenovca treba da izgradimo 32 km nasipa na reci Kolubari. Dakle, to je trasa jednog novog autoputa. Ako se zakon ne promeni, tamo imamo sigurno 1000 vlasnika i 1000 parcela. To će da stoji godinama. Imamo tehničku dokumentaciju, doneti su planski akti. Ako na ovaj način ubrzamo tu priču, mi imamo šansu da za 2-3 godine krenemo da gradimo taj nasip. Visoke brane i akumulacije, to su ogromni objekti koji treba da se sagrade. I oni su isto kao i ovaj nasip. Dakle, procedura mora da se ubrza, javni interes da se obezbedi da bismo izgradili taj objekt i živjeli bezbednije. Da. Kada kaže da toliko novca potrošeno da se sagrade ovi objekti, šta je još urgentno što bi trebalo da se uradi od strane države, odnosno što je obećano ili što bi trebalo država da odradi, a lokalne samouprave da brinu o svojoj teritoriji? Pa danas je donela vlada odluku vezano za sanaciju. Donela je odluku o izdvajanju 1 milijarde za objekte javne namene. Tu pre svega mislim na vodotokove, na mostove i na puteve, gde će po programu koji će biti donet na vladi tokom sledeće nedelje, a na osnovu inputa koje će dati lokalne samouprave u ovim danima koji su ispred nas, mi ćemo imati program sanacije svega ovoga o čemu ste vi pričali u uvodnom delu. Šta je neophodno? To je da mi napravimo jasnu strategiju sled ovih klimatskih promjena, kako s ovim bujičnim tokovima, da napravimo što više ovih retenzija, što više ovih uspora. Gledajte, znate kako, to može da se reši ovako, može da se reši jednim delom pošumljavanjem, jer tako onda voda ne ide kud bi ona htela, nego je razbijate na više pravaca. Negde čak i zatravljivanjem, to su proste metode. A znate kako? 90. su i tamo posle 2000. par godina toliko uzeli maha u pogledu te divlje gradnje. Da jednostavno, vi prosto ne možete veriti šta sve možete da nađete u jednom koritu. Šta se sve izgradilo. Da ne pričamo o ekonomskim objektima. Čak imate kuće. Gledali smo u poplavama 2014. plaču ljudi u koritu reke i kuća. Eto, to su stvari koje se rade. Kako neko očekuje da dobije pomoć, a sagradio je... Pa nije neobično da u Srbiji nemate ni jednu dozvolu kada gradite kuću. Mislim, nažalost, u Srbiji nailazimo na toliko divljih naselja. To je promenjeno, ali obzirom, ja mogu to s jedne strane ljudske da shvatim, šta se nama dešavalo 90. godina, ništa me ne iznenađuje. Pa bilo je dosta iseljavanja, raseljavanja. Ljudi su tražili svoje mesto pod ovim srpskim suncem. Pa pogledajte jedan deo Beograda. U Pančevačkom ritu. Tamo živi danas koliko? 150.000 ljudi. Kada su došli? 90. godina. I došli su ljudi iz brdsko-planinskih krajeva koji ne znaju šta je rit. Došli zatrpali kanale. A žele da ima podrum u ritu. Podrum treba bude na prvom spratu, a ne dole. Zato što je podvodno. Tako je. Imamo 2 reke, Dunav i Tamiš. Opasnost, je li tako? Tako je. Te ljude treba da branimo, da ih štitimo, da vodimo računa o njima. U svakom pogledu te reči. Zato je težak zadatak. Sad moramo to da radimo. Nema drugi.
crpni agregati, sve se Rađeni menja. su kanali po Vojvodini. Moramo još, jer se poveća količina vode. Tamo još nije stigla kanalizacija. Gde završava voda? Otpadna voda. U podzemlju. Je li tako? Znači imamo sad drugu meru. Imamo deo koji je poljoprivredni, koji se zagađuje. Podzemlje se kompletno zagađuje. Da ljudi to ne razumeju. Šta je problem kada naseljena mesta nemaju kanalizaciju? To možemo o Beogradu da pričamo. Prvo Beograd, pa sve ostalo. Kako vam to izgleda kada vi imate septičke jame, nemate kanalizaciju i kada imate ove bujice ili podvodne vode? I sada odluka grada Beograda da izgradi fekalnu i kišnu kanalizaciju je jako, jako dobra. S druge strane, oslobodit ćemo ponovo te melioracene kanale da služe poljoprivredi, a da tu komunalnu otpadnu vodu na pravi način evakuišemo i odvedemo tamo da treba da ide. Kad hoće svako da parkira auto ispred svoje kuće pa zatrpa kanal, pa da bi mu bilo lepo da ne bi išao daleko do svojeg. To je... Da, ne ostavi otvor u kanalu, naravno. Ili ostavi, od konzerve stavi, pa zemlju stavi preko toga. Pa gde to može? Šta to može da izdrži? A postoji li neka regulacija? Postoji li neka kazna? Postoji li nešto? Postoji i sad ne može da se gradi više tako. I postoje inspekcije koje ruše, čim krene, ćuprija da se pravi, ona ruši. A gledajte, ono što je nastalo 15 godina, tamo od 90. pa do ne znam nija koje, 2005. 2006. To Bog ne može da vrati osim da kreneš da rušiš, a u šta onda se pretvara sve ovo. Ali vidite, mi smo imali to teško nasleđe. Dakle, ljudi su dolazili sa malo novca i tražili su najjeftinije lokacije da svoje kuće sagrade. I mislili su neće ovo više nikada se desi. Vratilo se. Sada problem i lokalnih samouprava i države kako te ljude braniti. Jasno. Molim vas, samo kratko da pogledamo reklame pa nastavljamo razgovor. Evo ponovo našeg studija i sada pitanje. Ljudi koji su oštećeni u poplavama, oni ne dobijaju naknadu, oni od države, govorimo o domaćinstvima, oni od države dobijaju pomoć. Lokalne samouprave su pozvale građane da prijave štetu. Da? Formirale komisije za procenu štete, pre svega na stambenim pomoćnim objektima, na infrastrukturi i na privrednim objektima. U Lučanima komisije su od juče na terenu i nadamo se da ćemo u naredna 2 dana kompletno sve objekte obići. Pa vi već imate toliko iskustva i u jednom danu možete to sve da sagledate. Vi imate i staru arhivu, što bi rekli, iz 2014. Nažalost. Samo potpišu. Nažalost ima i takvih. Ima i takvih slučajeva. Da, u Kraljevu isto. Mi u Kraljevu imamo iskustvo i sa zemljotresom i sa poplavama iz 2014. i iz 2016. godine, tako da kada ste malo pregovorili o tome da je već 3. gradonačelnik Lučana, Milivoje, koji suočava sa ovakvom nedaćom. Ja sam već 4. gradonačelnik za redom koji se suočava sa elementarnim nepogodama. U Kraljevu, da. Naravno, mi imamo dosta iskustva, imamo formirano posebno odeljenje za civilnu zaštitu u okviru Gradske uprave grada Kraljeva, koje sarađuje i sa javnim preduzećima, i sa sektorom za vanredne situacije, i sa privatnim preduzetnicima koje smo angažovali kako bi svojom mehanizacijom pomogli, pogotovo u onim selima gde već žive. Mi imamo pripremljene obrazce, komisije, izaći ćemo na teren, međutim, pre toga nas očekuje dosta posla, pogotovo u gusto naseljenim područjima, gde ćemo tokom vikenda pomoći građanima da isprazne od stvari svoje domove, da ćemo nakon toga izvršiti dezinfekciju i onda ćemo naravno polako napraviti spisak svih onih kuća koje su oštećene, infrastrukture, šteta na infrastrukturi je ogromna. Reći vam samo da u jednom selu koje se zove Gledić imamo čak 12 km puta koje moramo potpuno da izgradimo i još 20 km nekategorisanih puteva koji su uništeni. Takođe i druge teritorije na području Kraljeva su poprilično oštećene, čak 20 mostova je van funkcije. 20? 20, tako je, broj se uvećao, na početku je bilo 16 prvog dana, veliki broj lica, čak 135 ljudi je evakuisano, oni žive sada kod rođaka, prijatelja, kod komšija. Naravno, oni koji nemaju smeštaj dobiju potvrdu u mesnoj zajednici. Nakon toga Centar za socijalni rad obezbeđuje dovoljno novca kako bi svi ti ljudi bili smešteni. Mi brinemo o svakom čoveku. Juče smo bili u Trgovištu zajedno sa državnim sekretarom iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, gde je 20 ljudi potpuno odsečeno od sveta. Međutim, uz pomoć Crvenog krsta mi smo obezbedili za njih pakete sa hranom i vodom, a ono što nas očekuje jeste veliki rad i naših lokalnih preduzeća uz pomoć države kako bismo tu infrastrukturu konačno povratili. Nije problem tamo gdje mi imamo
alternativne puteve. Problem je tamo gde je to jedan jedini put. Da su ljudi odsečeni. Sad vidite ovako, vi kad kažete mi ćemo to polako popisati, ljudi vama u stvari to najviše i zameraju. Nemojte polako, nego dajte brzo da popišemo, zato što mi kad krenemo sada da obnavljamo naše kuće, nama sad treba novac. Ne treba nam za 6 meseci. Mislim, odakle ćemo sada naći? Šta ljudi... Naravno da treba to uraditi brzo, ali prvo treba obezbediti tim ljudima nužni smeštaj. Nakon toga treba im pomoći da isprazne od stvari svoje domove i onda utvrditi visinu štete. Ko to radi kod vas? Mi ćemo pomagati maksimalno, angažovali smo volontere. Mi smo javno komunalno preduzeće na teritoriji grada Volonteri Kraljeva. neki, vojska, Gradska uprava, vojska i volonteri. Dakle, svi zajedno radimo kako bismo uspjeli da vratimo normalan život. Dakle, ko ima uslove za pomoć od države? Domaćinstva, pošto ovdje piše da moraju biti vlasnici objekta, ali i da žive u tom objektu. Dakle, vlasnici vikendica ili neke kuće u kojima se ne živi, se ne računaju, one ne dobijaju pomoć. Imali smo mi ovakve situacije, nažalost, 2014. i tad smo ispekli zanat, ako mogu to tako da kažem, nažalost. Što bi rekli, zanat se ispekao samo tako, nego šta smo uradili od tog iskustva. To ja gledam u gospodina Puzovića. Jeste vi čuli nekada je ostao neko da nije od države dobio pomoć za bilo koji objekat u Obrenovcu, u Lučanima ili bilo kom drugom mjestu. To će se desiti i ovaj put. Jako brzo ćemo to realizovati. Samo treba dobiti dovoljno inputa kolika je to cifra da saberemo i da se na vladi donese odluka. Kolika je ta pomoć? To je pomoć od 120 do 600.000 dinara u zavisnosti od stepena oštećenja. Je li tako? Prva faza 120.000 dinara, peta faza 600.000 dinara. To je znači 4.000 evra je najviše. Je li tako? 600.000, to je oko 4.000. I imamo one ekstreme gdje je došlo do rušenja kuća potpuno. To je potpuno jedna druga priča. Tu smo imali situaciju na osnovu prvih pokazatelja u Kniću. Sad ćemo vidjeti sa Čačkom da li je takvih situacija, da li kuća ima koji nisu više. Je li ima? U Kniću ima kuća koje su potpuno uništene. Potencijalno imamo da 3 do 5 kuća, ali mora da izađe komisija da detaljno to prouči sa građevinskim inženjerima, da se utvrdi da one statički više nisu za upotrebu. Kada kažete Kraljevo i pomislite na reke, to su dve, Ibar i Morava. Ali Kraljevo ima 174 mala vodotoka. Znači jedna ozbiljna mreža. Pitanje je da li to dužine 300-400 km. To je sve u jezgru grada, veći deo. Kako tu vodu izvesti? To je sad glavni problem. To ja vas pitam. Pa vi ste direktor ovog preduzeća. Vi ste tu da nam date odgovor. Kako ćete? Kako ćete? Mi ćemo im pomoći. Ali moj zadatak je prvi da ove velike reke koje ugrožavaju dovedemo u red. I kao što vidite, ovdje se ništa nije desilo. Radili smo i u Svilajncu, i u Paraćinu, Valjevu, Bogatiću, Šapcu, Novom Pazaru, Aleksincu, Negotinu, Nišu. Dakle, sve one lokacije koje su bile teške, mi smo tu ili znači, to su ti bedemi i zaštita na velikim rekama. Dobro, ali ova 174 vodotoka u Kraljevu, šta s tim? Sad treba da jednostavno pokušat ćemo sa njima da vidimo šta su to prvi, drugi, treći rang prioriteta. Koji je to način kako da rešimo imovinu? To će biti najveći problem. Kuda da sve to izvedemo? Gde će biti crpne stanice kojim će se to prepumpati? Priča o budućnosti, ne o ovom sadu. Da, nego znači sad... Znači sad predstoji ozbiljna analiza za taj deo. Da vidimo kako da im pomognemo. Ovi problemi stoje 50 godina. Gde šta gradimo, ništa ne rešavamo. Sad ide na naplatu i sad moramo da delujemo svi zajedno. S druge strane, zadnjih 5 godina, ono što je bitno i što je jako dobro, što postoji sada potpuna sinhronizacija delovanja države i lokalnih samouprava. Ako postoji sinhronizacija, evo Blagojević kaže krive su ove lokalne samouprave što nisu radile svoj posao, mi smo svoje uradili. Ne možemo mi za 2 godine da uradimo sve to. Znači, imamo tu problem što u lokalnim samoupravama nemamo dovoljno stručnih ljudi i kadrova, inženjera, koji mogu da daju prava rešenja. Pa pitajte Milivoja koliko oni. Šta? Ljudi koji mogu da odrade sve. U lokalnoj samoupravi imamo samo jednog građevinskog inženjera i jednog arhitektu. I mora na ispomoć iz Čačka ili neke druge lokalne samouprave. Nema izbora. Solidarnost mora da se pokaže i u tom delu. Sad između opština, između... Pa dobro, opština mora da se razvija tako da zna šta je prioritet i šta je najvažnije za građane u toj opštini. Pa ako vi imate ovaj problem, pa onda je to neki prioritet, valjda, ne? Ali ima još jedna stvar, izvinite. To je što su poplave... Angažujte 6 inženjera iz Beograda neka dođu. Mislim, sve iz Niša. Poplave se brzo zaborave. Neki drugi problemi sve to zatrpaju i dnevne aktivnosti zaustave ovaj deo. I onda kažu, dobro, neće to biti 2-3 godine. Neće biti ponovo, da. Evo ga, blizu je, tu je. Zato nam je zadatak težak. Ono što se sada dešava, počeli su gradovi i opštine da se slivno organizuju. Dakle, sve ono što je u slivu zapadne Morave imaju neku svoju organizaciju i na zajednički način pokušavaju da postupaju. I mi smo zajedno sa njima. Sve to negde dođe u Moravu, Ibar, Rašku, Savu ili Dunav. Zato delujemo zajedno. S druge strane, pogledajte sada, svi štabovi su radili od prvog trenutka. Niko nije ostao zatečen. Znači, svi ljudi su bili na terenu.
Pružala se pomoć. Sva oprema, mehanizacija, ljudstvo, komunalna preduzeća, javna preduzeća, potpuno drugačija i filozofija i fizionomija nego 2014. Ja sam učestvovao u tome, sećam se kako je bilo. Znači sada svi su spremni. Mnogo je bolje, naravno, tu uvek može bolje i uvek treba bolje. Ali pitanje od bujičnih voda, koliko imaš vremena da budeš bolje. Dobro, ali ovo jeste tema o kojoj ste govore naročito Kraljevo kada je u pitanju, da moraju ipak neka rešenja da se nađu. A lokalne Kraljevo mora, kako znamo i umemo. Jedan primjer ću navesti. Da. Amerika se suočava sa uraganima. Šta rade Amerikanci? Tornada i slično, da. Tako je, iseljavaju. Dakle, prošle godine su iselili celu Floridu. 7 miliona ljudi su iselili za 3 dana. Dobro, nisu celu Floridu iselili, izvinite. 7 miliona ljudi su iselili. Ono što je bilo viđeno da će biti porušeno. Pa mi ovdje imamo pola sata, 3 sata. Nemamo vremena. Niti imamo mogućnost da to radimo. Zato ova prevencija i ovo sve što sada moramo da radimo, znači da vidimo kako ćemo, sad dolazimo do toga da treba da branimo svaku kuću koja je negde nastala. Gro kuća u onim bujičnim delovima su negde na kraju nekog potoka, blizu uliva u neku reku. Lep je pogled tu. Tako je. Ali košta. Da. Dakle, ja mogu samo o tome što smo mi u Kraljevu uradili baš na pitanju prevencije. Dakle, mi smo osnivači udruženja svih gradova i opština u slivu Zapadne Morave. Upravo da bismo preventivno delovali i sačuvali i naša domaćinstva, i privredne subjekte, i poljoprivredne oranice. Ono što je jako važno, mi smo uložili mnogo sredstava zajedno sa državom i u regulaciju. Evo, na primjer, za taj bedem u Grdici koji je napravljen i završen, uložio oko 30 miliona dinara. Zajedno sa Srbija vodama ove godine ulažemo sredstva u obalu utvrdu na reci Ibru. Također uložili smo sredstva i za Žičku reku, i za Ribnicu, i za potok Čađevac-Moravac i nastavljamo da ulažemo dalje. Ali dobro smo rekli, u Kraljevu, na našoj teritoriji, postoji čak 174 vodotoka drugog reda. I ne možete da brinete o svima njima kad niko za prethodnih 30, 40 ili 50 godina nije brinuo. Pored toga, veliki problem je i to što su čitava naselja nastala na mestima gde su nekada bili povratnjaci, gde su se nekada ljudi bavili poljoprivredom, da nikom od starosedelaca nije palo na pamet da pravi kuću. Juče, u selu Drlupi, bio sam i video kuću koja je napravljena u samom rečnom koritu, koja nema ni broj, ni ništa. Ali čovek je, da bi zaštitio svoju kuću, pravio nekakvu obalu utvrdu, primitivnu, i na osnovu toga skrenuo tok reke. I čitav kilometar puta je uništio. I njegove komšije su besni na njega. Zbog toga što oni sada nemaju put jer je taj čovjek bio neodgovoran. Pa postoji neka kazna za takve ljude? Pa znate šta, neko je to napravio pre 30 godina. Pa dobro, kažete ovaj nije, ovaj skorije to nešto. Ne, nije. Ne, 30 godina, da. I sada vi dolazite i pogledate tu kuću i vi možete da probate da radite nešto nepopularno, da rušite ljudima kuće, da uništavate. Jednostavno, ni to nije rešenje. Jednostavno, mi nemamo dovoljno svijesti o tome da reka može da nabuja. Da potok koji tokom leta u potpunosti presuši, može za samo 2 ili 3 sata... Sutra da bude skoro smrtna opasnost. Tako je. Znate, za 3 sata na teritoriji Kraljeva palo 84 litra kiše. Ja bih volao da vidim tog stručnjaka koji može na tolikoj teritoriji da izvrši dobru prevenciju i zaštitu. U takvoj situaciji vi potpuno menjate cilj. Vaš cilj je tada da zaštitite živote ljudi. To je cilj broj 1. Da, naravno, to je prvi cilj, jasno. Šta je sa poljoprivrednim zemljištem? Kako je stanje u Vojvodini? Vidjeli smo u Melencima nešto je bilo, u Mitrovici. U Vojvodini je bilo na 2 ili 3 mesta pojedinačnih, da tako kažem, incidentnih situacija. Evo, na primjer, na prostoru Srema imali ste jednu neverovatnu stvar. Sa Fruške gore se sve sjurilo i išlo u kanale. Neko će da pomisliti, šta to ravnica, tu nema nekih velikih problema. Ali te svi kanali nekako moraju dođu do Save, uglavnom prolaze kroz naseljena mesta. Sreća pa su očišćeni bili. Ali to toliko mnogo vode bilo da su ljudi bukvalno... A seča šuma na Fruškoj gori? Seča šuma na Fruškoj gori? Da. Pa informisali ste. Pa video sam to kad idete iz pravca prema Sviloškoj. Ko seče šumu i zašto ne treba da se seče šumu i tako dalje. To je malo prije što sam pričao. Šume su antierozivno sredstvo. Znači, boriš se sa tom šumom da zaštitiš prostor. Čak i kod oranja, u zavisnosti kako orete zemlju, možete da napravite veštačke barijere da ta voda, da usporavate njenu brzinu. Kako bih rekao, ako orete nizbrdo, pa onda ćete samo ubrzati tu vodu, sve se ćuri u selo, da ne znate kako se zove. Hoće li dobiti neku pomoć ili odštetu poljoprivrednici za svoje useve? Radit ćemo procenu i poljoprivrednog zemljišta gdje je došlo od potpunog uništenja, naravno će tu biti pomoći. Imamo jednu drugu stvar,
koja mene brine, to je za neke poljoprivredne prostore gde je došlo do potpuno narušavanja strukture zemljišta, jer je došlo do velike količine šljunka, zemlje, koje čega, blata navuklo se. U kojim krajevima? Gde? O čemu govorite? To je oko Krupnja. Imamo sad gde nam se sjurilo gore, tu imamo neki 10-15 hektara. Ajde, sad pričamo o jednom konkretnom slučaju, gde imamo toliko količinu blata da tu je poremećena struktura poljoprivrednog zemljišta. Tu više nije to što je bilo pre 2 dana. I tako dalje. Ali suština, melioracioni kanali, ovi bujični tokovi moraju se dovoditi u red, jer očigledno ova klima se tako brzo menja da ćemo sve više biti izloženi tim kratkim i ubitačnim dejstvima. Pa jeste vidjeli Sarajevo, baš čaršiju? Ste vidjeli juče na što liči? Niste vidjeli? Nisam vidjela snimak. Potopljena. Sve će vabdženice u vodi. Šta, od Miljacke, odakle? Šta? Ne. Od ozgo sa brda. Kako bi rekao ja? Sleđa. Što bi rekao Nedimović? Udarila voda s leđa. Da. Dobro, znači građani su informisani da mogu da dobiju pomoć, da se prijave, vaši štabovi to rade i šta nam je još činiti da ovoga ima što manje? Vi ste rekli da postoje projekti. Marko Blagović je rekao da je preko 100 miliona evra uloženo preko 500 ovih mesta u Srbiji. Građani su tražili izveštaj koji je obećan da će biti podnet izveštaj da se vidi šta je sve država Srbija uložila i gde. Na portalu Srbija voda sve što je rađeno ima ime i prezime. Svako ko može da uđe da pogleda svako gradilište. To financira ovim novcem preko kancelarije ili kako? Novcem kancelarije, programom poslovanja javnog preduzeća Srbija vode što je preko vlade, preko budžetskih sredstava i od raznih donatora koje smo imali tokom 2015. i 2016. Imali smo i donatore za to, tako? Tako. Recimo, kod Krupnja smo sanirali onu veliku deponiju Jalovište koje je pravilo katastrofu u prethodnih 10 godina. Dakle, to više niko ne pominje. Objekat je bezbedan, juče nije reagovao na bilo šta. S druge strane, evo recimo Aleksinac je skinut sa mape kriznih mesta. A isto je bilo tema uvek. Znači da je uvek bio tema, sad ga više nema. Sad morate na Lučane da se skoncentrišete. Sad ostaje da vidimo šta ćemo s ovom trojicom pa da to zaokružimo, pa da Lučane eliminišemo. Da ne dolaze sa ovom temom, nego samo s Gučom. Da vidimo šta ćemo sa Gučom. Objekat koji je i 14. i 16. godine izdržao sve i nije bilo poplavljeno ni jedne kuće. Sad taj objekat se nije video. Došlo je more. Da li možemo da branimo? Kako da branimo, uradit ćemo analizu i taj deo. Evo recimo sliv Kolubare. Mi smo posle ove poplave 2014. godine završili jednu studiju zaštita u slivu Kolubare od velikih voda. I to je jedna potka, jedna osnova čime država Srbija treba da se bavi u narednih 15-20 godina. Ne može biti manji period. I studija je rekla da treba da sagradimo 22 visoke brane i akumulacije. Da sagradimo preko 100 kilometara, rekonstruišemo raznih nasipa, da pošumimo te prostore. Šta se sad tu postavlja kao drugi problem? Što su veći deo tih prostora je zarobljen. Koje kakvim objektima? Znači, ako treba napraviti akumulaciju, treba sad da raselite neko divlje naselje, da izmislite neku fabriku, neki deo. Znači, mora da se izbalansira sve da bismo to integralno uradili. Sada radimo studiju za Zapadnu Moravu, koja će također biti jedan dokument koji će reći čime ova zemlja treba da se bavi u narednih 20 godina. A šta možemo građanima da poručimo? Pustite Gazivode ponovo. Šta možemo građanima da poručimo? Šta je važno raditi na edukaciji stanovništva, objašnjavati ljudima šta? To su sad i ekološke teme. To je ono u čemu mi jako zaostajemo kada je u pitanju bilo koji civilizovan svet. Tu uvek polazi se od toga neće to mene strefiti i neću ja imati veze nikakve s tim. To je ko sa osiguranjem. Neće mene udariti mraz, neće mene udariti grad. Da li su ovi ljudi osigurali kuće što su im poplavljene od osiguranja bi mogli da naplate i pitanje da li bi neko osiguranje to osiguralo? Pa i poljoprivredno zemljište. Kultura, poljoprivredna kultura. I tu ima isto. Sad ne mogu osigurati za... Ne mogu sigurno. Ali ako su osigurali pre 3-4 meseca, moći da naplate svoju štetu i tu neće biti nikakvih problema. Zato što od države oni ne dobijaju naknadu nikakvu, nego pomoć. To se zove pomoć. Država vama pomaže, nije dužna da se bavi... Dobro, razumeli smo. Ali sad što se tiče ovoga, mi moramo podižemo definitivno svest, ali moramo da budemo svesni vode. Moramo da budemo svesni njenih količina i opasnosti. Ja nikad neću zaboraviti tu 2014. godinu. Zadnja poplava tamo u Sremskoj Mitrovici je bila 72. godine. Vi niste mogli da nađete čoveka, osim iz vodoprivrednih preduzeća, koji je znao kako se pravi onaj bunar, to je sistem spojenih sudova, da iznivelišete nivoje voda, da ne bi ta voda izbijala. Neki su stavili džakove na šahte i malte da odnese put, zato što je voda krenula da izbija dole. Mora se raditi. I ono što je dobro, to se sad radi u osnovnim školama i srednjim školama, postoje časovi na tehničkom
gde se obučavaju kako da se pune te vreće, kako da se reaguje tim situacijama. Ta preventiva i edukacija... Pa to bi važnije bilo da nauče ljudi da ne prave divlje deponije uz reke i puteve i da ne bacaju smeće u kanale. I čemu služe kanali? Mislim, recimo za početak. Ne znam da li ste vidjeli jedan naslov koji se negde pojavio. Nemojte bacati u potok, bacajte dole u reku. To je stalo pored nekog potoka. Naćemo gde se to napisano. Koja je to poruka? Šta kažeš? Nisam baš razumela. Nemojte bacati u potok, bacite malo dole. Nemoj meni, nego tamo. Nemoj meni, nego bacite tamo, da. A nije napisano, molim vas, odložite u kontejner ili na... I sada kad neko pođe na imanje, kad pođe iz stana, ne završi to na deponiji. Nažalost, završi pored nekog puta, pored neke reke, pored nekog kanala. Nastaje divlja deponija. Kad dođu ovako teški trenuci, zapuši se sve i onda se to se vrati nekom komšiji, nekom prijatelju, poplavi neki dan. Ja vam želim puno uspeha u ovom poslu koji je pred vama. A gospodine Nedimović, moram da postavim još jedno pitanje da iskoristim ovu emisiju oko poplava, pošto ste u studiju. Ovo je bilo zanimljivo u vezi sa trgovinom sa Rusijom, pošto mi volimo da se... Poplave informacija u vezi sa mesom, sa Rusijom. Želimo da izvozimo u Rusiju, dičimo se sa tim sporazumom koji imamo i šta se onda desi. Kaže Federalna služba za veterinarski fitosanitarni nadzor privremeno zabranila uvoz mesa 4 srpske kompanije Matijević, Big Bull, Karnek, Zlatiborac u Rusiju. Šta se to znači? Pa gledajte, potpuno je normalno da gospodin kupac, u ovom slučaju Ruske federacije, kontroliše objekte kojima je dala dozvolu da mogu da rade. Ja moram da kažem odmah u startu. Država nema ovde problem jer mi imamo još 10 izvoznika koji nesmetano rade. Imali smo čak u ovoj kontroli. Pa dobro, ali to je uvek problem i za imidž države i za državu. Ja vam pričam sa aspekta regulative da li mi sprovodimo te mere. Ovo je isključivo bila kontrola objekata, a ne kontrola mesa. To treba razlikovati. Kojih objekata? Objekata za proizvodnju. U Srbiji? Da, i procedura u skladu sa ruskim propisima. Došli Rusi da kontrolišu objekte u Srbiji i naše nepravilnosti. Da, apsolutno. Pa što naša inspekcija nije naša nepravilnosti u tim objektima? Gledajte, postavlja se tu sad pitanje. Ne, tu odgovornost leži na privrednom subjektu. On mora da ispuni za izvoz. Što se tiče bezbednosti i kvaliteta, to kontroliše naša inspekcija. A ispunjenost uslova za objekte, za izvoz za Rusiju, to je stvar subjekta. On mora da ispuni sve te uslove bez ikakvih problema. Nisam baš najbolje razumela. Znači, morate da ispunite uslove ako izvozite u Rusiju, a ako izvozite u Srbiji prolaže... Nisu isti standardi u Europskoj uniji. Pa mi u Europskoj uniji, u Srbiji važe pravila koje važe u Europskoj uniji vezano za meso. A u Rusiji su stroža? Apsolutno. Stroža pravila u pogledu nekoliko parametara. Ono što je nama dobro, Rusima nije. Što je u Europskoj uniji? Mi imamo standarde Evropske unije. Apsolutno. Pa su Rusi pronalazili, ne znam, u pašteti od svinjske šunke, primeće pilećeg mesa, u goveđoj pašteti. Pa ja to čitam. Pa nima veze to s ovim. Ispala ruska služba, pa čekajte. Znate šta su im našli? Ajde ako ćemo sad idemo do kraja. Vezano za Zlatiborac, vezano za Matijević. Kod Zlatiborca, na različita temperatura, kod soljenja šunke, oni traže 4 stepena maksimum da bude, ovdje je bila 8,2. Kod svinja, da li imaju ušnu markicu i kako je ona stajala i da li prate odgovarajuća dokumentacija to. Dobro. A pljosnata breskva? Kako su pronašli... A to je meso. Ne, a kako su pronašli pljosnatu breskvu koja se izvozi iz Srbije u Rusiju? Zadnjih 6 mjeseci imali smo 3 ili 4 hapšenja vezano za reeksport voća. Ne može. Koliko je bilo za njih 15 godina toga? Je li neko hapsio? Nije nego puštao da radi se šta hoće. Sad to radimo i poboljšali smo imidž zemlje zbog toga. Dobro, nisam razumela da je poboljšan imidž. Pa kako ne? Ako provodite kontrolu, poboljšate imidž zemlje. A sad ako neko ne želi dobro svoje zemlje, ne mogu ništa. Pitanje je to na koji način mi kontrolišemo, kakve su naše inspekcije, fitosanitarne i ostale inspekcije. Pošto ljudi imaju mnogo primjedbe što se toga tiče, da ne može ni sve da se stigne, a i da nije uređeno kako treba, kažite. Sljedeće nedelje raspisujemo konkurs za novog 71. fitosanitarnog veterinarskog inspektora na cijeloj teritoriji Srbije. Nama je prosječna starost tih inspektora između 56,5 i 58,5 u zavisnosti o kojoj inspekciji se radi. Nama potrebno zanavljanje tog kadra, moramo to da radimo da bismo mogli da ispunimo sve standarde i izvozimo na što više prostora. Evo, izvolite, ljudi, mladi, javite se na ovaj konkurs. Hvala vam na večerašnjem razgovoru. Nadam se da se vidimo nekom boljom temom. Osim gospodin Puzović, pošto nema druge teme. A, navodnjavanje, da, to je da. Hvala vam na pažnju.